Kuhlule mbukeli yemkelana titindzaba letita kuwe bukhoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLihaye. Asibukele tihambe embili lamuhla. This conduct by Sergeant Nkosi that you're discussing with Commissioner Khumalo, specifically the letter and the stamping on the face of it, is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent conduct. Sergeant Nkosi usolwa ngekusebenzisa stem semaphoyisa kuthenga umshini wetebuchwepheshe libe uhlose ukuthengiswa kuleSwatini. Yebo, anginayo futhi azange ngiphathe isibhamu futhi phambi kwakhe azange abone futhi. Umsolwa wesithathu ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa Mthobisi Mncube uphikile ukuthi bekanesibhamu ngelilanga lekwabulawa ngalo Meyiwa. Imlaydo ye-WhatsApp emkhathini kwaSergeant Nkosi nalona longasekho emhlabeni Jordan Mswazi Msibi ikhomba ukuthi Nkosi wasebenzisa isikhundla sakhe emaphoyiseni ukuthenga umshini wetebuchwepheshe losezingeni lelisetulu. Lo mshini bewuthengwa kwangathi wemaphoyisa kuleli kanti bohloswe ukuthi Msibi nalasebenzisana nabo ukuthi emabhizinisi bawuthengise kuleSwatini. Tinkulumo te-WhatsApp tasomatekisi longasekho Jonathan Mswazi Msibi tikhombise ukuthi loyo lekuthiwa bekasithunywa Sergeant Nkosi ngesikhundla sakhe sekuba liphoyisa kuthiwa bekasetshenziswa ngomsibi nabalengani bakhe kuthola imishini yebuchwepheshe ekuthatha lwati naleminye imininingwane lefihlekile kubongcondo bomshini ngelithemba lokuyithengisela live laseSwatini. Now, the kingdom to which Sergeant Nkosi is referring is the kingdom of Eswatini. And what will emerge is that Mr. Msibi, Sergeant Nkosi, and quite possibly Mr. Motsumi and Mr. Molefi, will get to them later, have a plan to sell grabber technology to the kingdom of Eswatini. Kuvakale ukuthi kuze kutholakale lobuchwepheshe eCzech Republic Sergeant Nkosi kuthiwa bekufanele afake ngalokungekho emthethweni isitembu semaphoyisa kule miculo emaphepha yekuthenga lobuchwepheshe. Mr. Chaskalson, this conduct by Sergeant Nkosi that you're discussing with Commissioner Khumalo, specifically the letter and the stamping on the face of it, is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent conduct. Umsebenzi wekomishana uyaqhubeka ngalesithathu ekuseni negabanxa insimbi yemfica lapho khona kulindeleke ukuthi ilunga leParliament Fadel Adams ethule ubufakazi. Adams thintheka ethinzabeni IDEC lekomishana lekuthiwa taholela eliphenyo le-IDEC lolungalandzelanga umthetho lobekathi libhekiswe etikhulwini esetulo Lieutenant General Dumisani Khumalo neGeneral Fani Masimula. Sihlalo welkomiti lelibuke kusetshenziswa kwetimali tesive eParliament esongezo zibi uncuse tikhungo tetemthetho ukuthi tibukisise tindlela lekuphenywa ngayo emacala kanye netincwadzi tekushushisa. Zibi bekakhuluma eParliament ngesikhathi Special Investigating Unit eMahawks neNational Prosecuting Authority bathule emacala labawaphenyako ngembi kwalelikomiti. Ukuthi amacala lasuka ku-SIU ukuthi ayophenywa phinza ashushiswe ngeMahawks noma NPA adonsa isikhathi eside ngesikhathi letikhungo etimbili tisabuka ukuthi ngibani lekufanele ende ini. Kuvelene ukuthi lamanye amacala lasuka ku-SIU awahlangabetani netimfuno tekushushisa igcine iwachitha i-NPA. Letikhungo letinzathu leku-SIU, Hawks ne-NPA tithi kukhona sivumelwano sekusebenzisana kepha tisekhona inhlelo tawusetshenziswa ukuqinisekisa kusebenza kwaletikhungo. We do have a MOU between NPA, DPCI, SIU and SAPS. We've been working hard among the three of us to ensure that MOU really finds execution. In terms of trying to improve the processes, in our referral letter, we have put in a paragraph where it says, after 90 days, please tell us what happened to this matter so that we can able to track accountability as to what happened to some of those matters. I-Economic Freedom Fighters eLimpopo ithi masipala weVembe akacondzise umphathi walo masipala Norman Khuthama Tigwegwe. Kunembiko ke lethi Khuthama ushiye phasi emsebentini ngemva kwetinsolo tekucasha bokosokontileka ngalokungemthetho nekudlabhatisa timali ke talo masipala. Lo masipala utichithile tinsolo tekushiya phasi kwakhe emsebentini wagcizelela ukuthi usathatha ilikhefu. Khuthama ubukene netinsolo tenkohlakalo mayelana nekucashwa nekukhokhela bosonkontileka labangakhokhi intsela.
I-EFF iphakamise lolu dzaba ngemva kwekuthi lo masipala akhokhele tinkampani tabonjiniyela imali lengu-25 million wemarandi ngayinye. Le nhlangano ithi akathathelwe tinyathelo Kutama. What we want to see happening is disciplinary measures or consequences management applying on the current MM for appointment of companies that resulted in irregular expenditure. Masipala webembe utshele betindzaba te-SABC ukuthi Kutama usasebenta, wathi ayikho nje indzaba yekuthi ushiye phansi emsebentini. The truth is, Mr. Kutama Norman is still with us, has not resigned. He is just on leave. Alotakhamuti tasebembe tithi kuswelakala kwemandi kulendzawo akusabeketeleleki. We are not happy as residents because most of the people are struggling to get water. We are suffering because we don't have any other way of getting water. Lo masipala ubeke Bailey Maputla njengelibambela lesikhulu samasipala. Umsolwa wesithathu ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa Mthobisi Mncube uphikile ukuthi bekanesibhamu ngelilanga lekwabulawa ngalo Meyiwa. Mncube bekathula ubufakazi mayelana netindzawo latihamba mhla tinge-27 enyangeni yeMphala kuleli langa labulawa ngalo Meyiwa. Ludzaba lwekuthi bekakuphi umsolwa wesithathu Mthobisi Mncube ngelilanga lekwabulawa ngalo Senzo Meyiwa belungidzaba mlonyeni lamhla enkantolo. Lokuthi ngemva kwekuthi lomunye wabofakazi atshele inkantolo ukuthi bekanamncube mhla tinge-26 enyangeni yeMphala nga-2014 eBasuthu Hostel eFort Lawrence. Mncube uthi beyangekho eBasuthu Hostel ngesikhathi sesigameko kanti bese vele asekhaya ngesikhathi Meyiwa adutshulwa. Into engekho nje leyo. It's something that just doesn't exist. Ngoba nje kuthiwa nami ngangilapha into engazange ziyenzeke leyo. Because even if it said that I was there, it's something that never happened. Kwalo muntu lo akhuluma ngaye athi ena uye wamtshela uNtunu ufuna ukuphuma athi usinakho angimazi. Mncube uthi lona lasolwa naye Mthokoziseni Maphisa bekanaye ngalelo langa kanzi angamfakazela nobe-ke angaqinisekisa ukuthi beyanganaso sibhamu ngalelo langa. Yebo nganginaye futhi azange ngiphathe isibhamu futhi phambi kwakhe azange abone futhi ngiphathe. Ngaphambi kwekuthi inkantolo iphotfule umsebenzi wayo umbuso ufake isicelo sekufuna kuletha ubufakazi lobusha lefuna kubusebenzisa uma iphinzilita Mncube noma kunjalo bamele bebasolwa abakahambisani naloko. The process that the state wants to engage is unfair, is wrong, it is not allowed. It cannot be allowed at this stage because the accused, all of them, will suffer prejudice. Lijaji licele kwekuthi kubhalwe phansi lokho lebangaboni ngasolinye ngawo ngaphambi kokuthi likhiphe isinqumo ngalesicelo sembuso sekufuna kuletha ubufakazi lobusha. Lolu dzaba luhlehliswe kude kube ngumhla tinge-20 kuyo lenyanga leSetulo. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke etinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Seyiphothulile ke ingcungcuthela yeSADC lebekade ibanjelwe eThekwini kanti kuva kabandi ngayo ke semkela umhleli wetindzaba tesiswati siphephile asikubingelele etindzabeni ngesingisi bathi tables have changed. Nguwe bobuta imibuto eThekwini mayelana neSADC mina ke namhla ngibuta wena ukuthi yini lokukhambela empili kulomhlangano. Ngubingelele Lindelwa ngibingele nembukeli ekhaya lokuhamba embili emhlanganweni kuthuthukisa tebuchwephesha kusebenzisana ngekubambisana kwemave endasine Africa kuhamba kuphuma nekungena kwebantfu emaveni onke jikelele singabali iNingizimu Afrika kumbe indasine Africa kuphela. Kwabese kuba debuchwephesha kwabese kuba neagriculture tekulima njengoba kumcokwa ukuthi iSouthern Africa ichubeke ibe nekudla lokwenele. Siyabona eHorn of Africa already kune drought nathi silinzele ukuthi emkhathini waOctober icala idrought la
ngako ke kufanele siphume netisombululo tekuthi sithola njani titshalo leti tawumelana naleso simo sikhathi sekuhlanyela manje. So umsebenzi lokhona nyalo kubambisana ukuthi bomanyolo tinhlanyelo nako konke lokudzinga ukuthi kusebenze ngalesikhathi kube sekukhona. Njengoba usakhuluma ke ngendzaba yekuhlanyela kusho ukuthi takhamuti takuleli noma abantu bakulesigodi batawuhlomula kulomhlangano ngeke hlomule tikhulu kuphela. Kumele kudla impilo kuphuma nekungena kwebantu kuyinto yethu sonke akusinto le benefits tikhulu kuphela besingasho kona ukuthi ngalesinye isikhathi it doesn't come down to the rands and cents akufiki kulokuphatheka kubantu kugcina ngekukhulunywa eboardroom kepha letinto lekukhulunywa ngato nyalo ngilele tiphethelene nawe ecobo. Elizabeni ke laseSwatini ngekubuka kwakho ingabe ikulungele yini kuphatha tekuvikela njengoba ke kunalombiko ukuthi igcine tiboshwa letvela kule Melika? Angeke ngifake umbono wami ngidawukhuluma ngento lekhulunywako. Kunemavela amathathu kule organ ye troika ngako ke lokuyiphatha kuyacocoma. LeSwatini alicali kuyibamba itroika njengoba nyalo ibuya kuleSwatini isuka kule Malawi noma ngabe bebangakhuluma bafikephi egcineni kwako konke bekufanele isukile kule Malawi yaya kulolandzelako egcineni kwako konke bafuna icohesion bafuna kusebenta ngekubambisana nangekuchumana ngako ke uma bangakwadi kubambisana kuleto tingoni leto lo yamhlangano butaba ulidelelide ngoba butawucala kwakha kuchekeka. Siphephile sesiphetha nje sibonile ke nematch and match nayo ishucela ngaphandle kwalomhlangano ngabe bona bakhala ngani? Liculo lamalangonke noma ingoma yamalangonke. Itolo bebafuna ukuthi baholi labahlangene eSadak baqinisekise ukuthi laba labangenati imphepha letifanele bajika nabo babuyele emakhaya lekuyinto lokulibito labalwenda onke malanga uthe Jacinta ngobese Zuma noma ngabe bangamasha baze basale bababili batawuchubeka lokumcokwa ukuthi kukhona lokwendiwa tikhulu kumbe baholi bemave kulungisa lenkinga yekuphuma nekungena kwebantu ngendlela lengakho emthethweni kulamanye mave uze washo nje namengameli Cyril Ramaphosa nakabeka inkulumo yakhe lapha kule ngcungcuthela kwekuthi kude lesingakhona kukwenda nasingakwadi kubambisana ngoba vele lo mcondvo wekhamba kwebantu into leveli khona mhlaba wonke kepha kufanele kwendeke kahle wathi kufanele emava athuthukise iminotho yawo kufanele akwadi ku create imisebenzi emave kufanele ukuthi akwadi ukuthi ayekele kulwa sibonile Cabo Delgado iyasebenza iMozambique iyanciphisa timbi kune iBola lehlasele iDRC iyasebenza nalapho iAfrica neUN kuthi kwehle so tonke leto tingoni leto uthi umengameli weNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa akusenjetiswane kubanjiswane kutongcotshwa lesimo. Asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho Siphephile. Kubonga mina Lindelwa ngibonge nakumbukeli. Mbukeli loyo ke bekunguSiphephile kunene Mavuso kanti bekasisongela ke ngemhlangano weSADC. Bashayeli bematekisi eMbombela eMpumalanga bavakalise ukukhathateka ngekucala kwekusebenza kwemthetho lomusha wetemigwaco. Lokhu kuta ngemva kwekuthi litiko letekuphepha kwemphakathi limemetele ukucala kwekusebenza kwaloluhlelo lweARTO kumbe umasipala labasikhombisa kulesifundza lekufaka ikhathi iMbombela, Inkomazi, Ithabathwewu, Steve Tshwete, eMalahleni, Thembisile Hani, iGovan Mbeki neLikwa. Benda kwetigaba temthetho wemacala emgwaco kwacala ekucaleni kwenyanga yakholwane kubo masipala labasiphohlongo kulesifundza. Lo mthetho lomusha utawuvimbela abashayeli betimoto ukuthi bangavuseleli timpepha tekushayela, kumiswe kwesikhashana timpepha tekushayela, kuphinze kungavumeleki kushintsha emaphepha emoto, kude kube ngulapho bakhokhela emacala abo. Nanobe kunjalo bashayeli bematekisi eMbombela abakawutfokoteli lo mthetho. Le system lensha letane government itohamba hamba is affect. Lama fine lisibona nawo mafine abo 3500 lawa eboard. Nangenyanga sihole maleyo. Inhlangano yematekisi ithi lo mthetho lomusha utawuthikameza abanikati bematekisi kunebashayeli. Lo mthetho ubonakala kungathi ubekelwe thina bemboni yetekuthutha ngoba bathi kahle ukuthi sinetimoto letiningi lesingathishayeli thina kepha siqasha abashayeli ukuthi basishayelele.
Litiko letekuphepha kwemphakathi kulesifundza lithi lo mthetho lomusha ubonakala usebenza kahle kuletigaba tekucala. I-ARTO Act iniketa abashayeli i-opportunity yokuthi bakhokhele lawo ma-notices ngamalanga layi-32 and then mabenda njalo baqualifyela ne-discount ye-50%. Kulinzeleke ukuthi kusebenta kwalomthetho kufinyelele nakulabanye bomasipala njengobe uchubeka nekwetfulwa velonke. Ubukana nemsebenzi lomatima mengameli wakule Zambia Hakainde Hichilema losanza kuphumelela kuhola hulumende wakule lave lihlandla lesibili. Takhamuti takule lave tifuna chile kufukuleni umnotfo avule amathuba emsebenzi aphinze ehlise nelizinga lekuphila lelisetulu. I therefore declare Hichilema Hakainde S to be president-elect. Akukabi lula kwekuthi mengameli Hakainde Hichilema agcine sekakulelo hhovisi lebungameli. Wathatha inzambo enhlanganweni i-United Party for National Development nga-2006. Beka lokhu aphakamisa sandla naye sekufuna kuba ngumengameli emahlandla wagcine sekaphumelela nga-2021. We need 50% plus one so we can have a majority president. We can have legitimacy in the presidency. Since 2001, we have not had legitimacy. We need that. Kule mikhankaso bekaba nayo bekaloku ehlulwa nguEdgar Lungu nga-2017 waboshwa bekalicala lekuketula umbuso ngemva kwekuphatamisa imoto lebetitfala Lungu lekumacala lawaphika abuye alahlwa ngelifastelo. Life is still challenging. Life is still challenging for a lot of our people. A lot of our families still need a support that is beyond what we are delivering today. Balandzeli bakhe bajabulele kukhethwa kwakhe lihlandla lesibili. Exchange must continue, must lure us. He's a president for all Zambia. Umsebenzi losemahlombe akhe ufaka ekhatsi kufukula umnotfo kuvula amathuba emsebenzi kwehlisa lizinga lekuphila. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe kumoshakale kuphi ekutheni izinga lebugebengu lobunedlame libonakala lingafuni kugoba etindzaweni lese kube nemitamo yokulisana nabo. Umbono wakho uyalandzela. Angithi msakazi abantu bayabona ukuthi umuntu uyakwenza ubugebengu obunodlame aboshwe kungakapheli neviki sobuyilwa ngaphandle. So babona abantu ngathi kuyadlalwa nje kusetshenzwa baboshwa labantu. Ingako lezinga lobugebengu lingafuni ukuncipha. Kufanele labantwana ukuthi basizakale emakhaya baze bakhula ngaleyo ndlela abakhule ngayo emakhaya bangafundisekanga angeke usabenza lutho malezi lokuhambe kakho. eSouth Africa bayazenzela angithi igebengu isebenzisana namaphoyisa noma ungaboshwa solahleka amadokethi lizinga laloko lokwenzisa lokho sekungukuthi nemaphoyisa lathembekile or lasebenza ngokweliciniso awasekho kwesikhathi sanamuhla. Amaphoyisa lamaningi asebenzisana nabo labotulujana. Umthetho kwamele ukuthi uqinise isandla nangabe umuntu agangile advonse leso sigobo sakhe ashushiswe kubonakala ukuthi lo muntu lo ugangile. Lona ke ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendulela ngawo. Kanzi nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola lemelika. Mbukeli tiphela lapho ke talamuhla siphinze sihlangane ngalwesine bakhona balingani bethu besindebele kusasa nanto zakhe mathebula ukhona ke nesimo sethu selitulu ngemva kwetitolo usale kahle.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitiri kusihla namuhla ngolelo muhla ngisho kagcwala umlomo ukuthi libaleli kakhulu kade engabeni elive ngolelo muhla kepha ke akhona lamafu lakhombisa ke ngibonye kakhulu kade engabeni nobe ke nshona langa elive ngolelo muhla njengoba khona namathuba emvula ikakhulu kade esifundeni kwaZulu Natal ngolelo muhla kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula lapha ku 30% kwaZulu Natal kanjalo nengcenye yempumalanga kanti ke liqhubeke njalo nengibonya ngemafu njengoba kusasa leyo belibaleli kakhulu kade engabeni elive ngolelo muhla kanti ke masibukele amazinga ekushisa ukuthi semenjani kakhulu kade langeni lakusasa masibuka ke sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria Bronkhorstspruit lapha ku 27 lifuthumele ke Springs ngayike la 29 kanzi ke Vereeniging lipholile nga 25 ngolalo muhle kanzi ke Limpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lapha ku 26 24 Thoyando wehlele Giyani kanjalo nasePhalabura lapha ku 27 likhombisa ke kufuthumala la kuMokopane ephela ngolalo muhle ngayeke la 28 kanzi ke eMpumalanga amabukwanza lefana nabo Sikhukhuza lapha ku 25 lifuthumele lipholile Mbombela nga 23 wehlele Mkhondo njengoba lifuthumele letonzawo letoko Emelo lapha kuyeke la 24 njengoba likhombisa ke kuphola letonzawo letoko ngolalo muhle kanzi ke kwaZulu Natal ngabukwanza lefana nabo Vryheid Ulundi lifuthumela nga 29 kuyashisa ke la eMnambithi nga 30 ngolalo muhle kanzi ke mabuwa bo Port Shepstone lapha ku 25 kanjalo naseDurban ngolalo muhle likhombisa ke la kuphola kuleto ndzalo leto kanzi ke Eastern Cape ngabukwanza lefana nabo Komani lapha ku 29 kuyashisa ke inquba kanjalo nase Robert Sobukwe nga 20 nobeke nga 31 ngolalo muhle kepha ke mabuwa ke la eMakhanda lapha kuyeke la 25 kanzi ke sifunza iWestern Cape undzalo lefana nabo Vredendal lifuthumela nga 27 Beaufort West lapha ku 25 lipholile ke George nabo Mossel Bay ngayeke la 18 kanzi ke Cape Town ngolalo muhle lapha kuyeke la 17 kanzi ke Northern Cape undzalo lefana nabo Calvinia lapha ku 27 32 Uppington kuyashisa kuleto ndzalo leto kanzi ke DR lapha ku 27 29 mabuwa ke la eKimberley ngolalo muhle kanzi ke sifunza iFree State indzalo lefana ke la nabo Bothaville lapha ku 28 wehlele nakubo Bloemfontein kanzi ke mabuka Welkom lapha ku 27 23 ikakhulu kade eFixburg ngolalo muhle kanzi ke la asifunza iNorthwest ngolalo muhle sesiphetha nje sibuka sona lesifunza mabuka ndzalo lefana ke la nabo Tosca likhombisa ke kushisa nga 30 kanzi ke 29 mabuka ke la eFreiburg wehlele ke la eTaung ngolalo muhle 27 ngale kubo Rustenburg ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuka bube lobuhle malangeni